3 TSF members filed an FIR against MDC Padma Luchan Tripura for posting about Cockburg romance clip in social media. Similarly, the MDC Padma Luchan Tripura also again filed an FIR against all the 3 TSF members who filed an FIR in his name. He also stated about the EDC fund. 3 TSF members of Southern East Divisional Committee filed an FIR against MDC Padma Luchan Tripura on the last 24th of May under the jurisdiction of Radhapur Police Station for posting about Cockburg romance clip in social media. Similarly, the MDC Padma Luchan Tripura also again filed an FIR against all the 3 TSF members who filed an FIR in his name. He also stated about the EDC fund. MDC Padma Luchan Tripura put an allegation and asking for transaction record and submitted a deputation to zonal, sub-zonal and governor about the EDC fund that the central and state government has transferred. The fund is for public unless there is no transparency or no transaction record. How can the central or state government will send the EDC fund? TSF rock and Mumbai FIR Kaikai, Kumun Radhapur Jetano, and social media in Madame Bahi, no Madame, talk to my own Madame and Nuka. Police Kunang by Jugo to play. So with TSF Tam no two cases like I had last day and Japono put the copy of FIR copy of Puri Mani, but we will TV channel Madame no money. Roman script no. TSF rock simia sarati presente onno rock sano sini boro roman script by kok boro no masine ini bernitabi apa bernitabi teman ang suika bahasa script hingga bayre ni kok mane language ngesin ti presente sini mu bung barani kok boro ama hai bono suima nei si boro bono thana efekle आंके सारा नहीं मन कहा इसी भारत वर्ष निश्चय मिदान मुताबिक जे को न बराबर सोशल मीडिया वो जे को न कमेंट खाई नहीं क्या उन्हें व्यक्तिगत बात भी तो टारगेट खलाया जान जार ऊपर नहीं हो जो तो न रूमान है ये दिबा है क्या बरक सी सांपानो रूमान स्क्रिप्ट को बरक मास हुई है नहीं त्रिपुरा जो अनेक बरक तो नाइया है जितना बुतो है ये दिबा गणतंत्र राज्य बरनिबो माने मुताबिक बरनिबो शांति अधिकार तंगो बरक सानमान न बुई अब साया है नहीं गांके नो अब बरक जबरदस्त दिखले बुंगे थाना एफआईआर खलाइनाय केस खलाइनाय अब ई भारत वर्ष संविधान माहाय करी सोशल मीडिया नियम अब हाइको तो सुप्रीम कोर्ट अलरेडी अब ओ आइन बाध्य लो थांजा ठीक है अब के बनो टारगेट खाई अब सुइमानिया नाइदि त्रिपुरा राज्य क्षमताओ एडिसि हापंग फाइमान दि आरे वर्ष नो थांगा बरने स्टेट गवर्नमेंट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट जे रां रहमानी आ रांनि हिसाब से बर' रैनिया बुबु खाते सामुताखा आ हिसाब रैमानि कारण इशो सब जोनल डेपुटेशन जोनल डेपुटेशन एवं गवर्नर थाने जों कागज तुजा गी हिसाब रुयासाक पर्यन्त पाप्लिनि बरंनि रां बुकुं बारानि रां अब हिसाब रुयासाक पर्यन्त तो सरकारनो न रां हगला हिसाब रुग्रा तो सका हाय दिबा. Similarly, MDC Padma Luchan Tripura also says that the transaction record will be released soon to the public, whereby whichever the minister, MLA or MDCs has taken the EDC fund in their pocket will be shown to the public with evidence. Karena Tripura saruktai busu thokai jamai jai kupsi nai. Tatal sajagonya kok tam bokrok brainwash khlai jagonya cikun borok bokrok political situ jaga emotional blackmail khlai jagoi ekmatro MDC MLA Sanan bagu simisi omok khalayo Tripura rajyoni borok tak buthok bujak tongo Tripura rajyoni borok regional party ni darate Tripura rajyon borok mukti maya I ancholik dol ni darate Tripura rajyon borok ni pun hamkrai onglak ang tini sairu poriskar kai sairu karon ancholik dol tongoi tabuk edisi hapong rajyo sarkar maddo samu piton khlaiya এবং এডিসি যে দুর্নীতি আগামী কিছু দিন চুম প্রকাশ খাইয়ে বু মন্ত্রী বু এমএলএ বু এমডিসি বুড়ো তাম খাইকা ভাইকে সামু তাংতে বরংনি বুড়ো তাম গাবিলি দিতং দুর্বলতং বুড়ো বরংনি দুসংখ্যা বুড়ো রাং বরংনি অর্থনীতি নয়সংখ্যা আবসু প্রকাশ খাইনে চিনি জানে জতে এভিডেন্স দঙ্গো जों अब काउन्सिल प्रब्लेम जुक्ति छानाय पाब्लिक मुसांग जों परिष्कार खाइने. He further says that the many Tripura Motha supporters are ready to join the BJP party because they got nothing in Tripura Motha, says the MDC Padma Luchan Tripura in front of media. However, how far his statements are true, we'll get to know in times. Reported by Krishanu from Agartala, Chini Khorang.